इंडियागी हुमुद्रा मापल सुबह इंडिपेंडेंस डे मणिपुरदसु पाक सन्ना पांगथोखरे। हौजिक लैरिबा नाकल अनिगी उंखटनरिबा असी लोइसनबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना कन्ना होटनरी हाइना गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हाइख्रे। अथौबा पेबम चितरंजन लैखिदबा कुनगमाथोय सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे। अमदी पीएम किसान की कार्ड पाइब सिंह CAF-NPD ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा पीब रेशन कार्ड के लिस्ट की कक्पा यानिंगदबा फोंगदोक्तुना कुंबीदा खोंगजंग चंगसिनख्रे। खुरुमजरी ISTV मणिपुरी पाउमिनिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाउसंदोंगना पिजरी। मणिपुर की मियाम इंडिया फो फादर सिंह अदुना थौना लिंगजेल उत्पीरंबा अदुना ngasi इंडिया असि कलंबदगी अखोइना मादलेन हाइना कौबा फंगबनी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना इंडिया ना ब्रिटिश लेंगाक्तगी हुमुद्रा मापल सुबा निंखा तंबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे। मणिपुर लेंगांगना सिंधुना फर्स्ट MR पेरेड ग्राउंड पांगथोखिबा थौरम अदुदा हानेगी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन MLA सिंह DGP सिक्योरिटी एडवाइजर सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा कयाना सरुक याखी। फोर्ट ARV की CO प्रमेश अरामबमना पेरेड कमांडर ओइबगा लोइनना बैन पार्टी तरेट याउना कंटेंजेंट कुनगा तरुकना सरुक याखी। कंटेंजेंट सिंह अदु गवर्नर ना रिव्यू तौकी लेपाक असिगी मचु अहुमगी फिराल पाइहनकी। तुंगदा स्कूल की महैरोइसिंग याउबा कंटेंजेंट कुनगा तरुक मार्च पार्ट चटपगा लोइनना गवर्नर ना सलामी पीकी। थौरम अदुदा प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस MPS रिटायर्ड एलांगबम भुवनेश्वर द पीबगा लोइनना मेडल फॉर मेरिटोरियस सिविल मेडल सर्विस मेडल सिंह CID स्पेशल ब्रांच की इंस्पेक्टर ओइनाम प्रेमानंदा उखरुल पुलिस स्टेशन की ASI लाइश्रम रामकुमार फर्स्ट ARV की जमनदार माइबम सोमोरजीत सेनापति की ASI चलांब सिंह आंगोम द पीखे। मखाताना पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मेडल सिंह 8 MR की हवलदार अशोक सिंह ओइनाम 6 ARV की हवलदार बिनोमली सिंह खांगेम्बम 10th ARV की हवलदार रोजेन सिंह मयांगलंबम 4th ARV की राइफलमैन नोंगथोंगबम बिशेश्वर 6 ARV की प्रेमजीत सिंह पोतसंगबम 6 MR की राइफलमैन रिंखाकक रुइवाद पीके। गवर्नर न मखाताना अखोई फोर फादर सिंह अदुना कथोक लंबा अदुबु इकाई खुमनबु उच्चरी ऑपरेशन सिंदूरदा टेररिस्ट सिंह माइथीबा पीखिबा आर्म फोर्सेस सिंह अदुबुसु इकाई खुमनबु उतली। ब्रिटिश की मायोक्तगी निंखा तमनबा होनबदा मणिपुर याउना इंडिया की थौना फरबा अथौबा सिंहबु इकाई खुमनबु उच्चरी। नुमित असिदा अखोइना हौखिबा स्ट्रगल सिंह अदु निंगसिंगबा खक नत्तना अखोइगी थौना लिंगजेल अदु इकाई खुमनजबनी। इंडिया की निंग तंबनबा होनबदा महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस मूवमेंट अमदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर्म स्ट्रगल अमदी भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई अमदी अथौबा कया अदुसु निंगसिंगफम थोई। इंडिया ना निंखा तंबनबा होनबदा 1994 की लानफमदा मणिपुर की थौना फबा मसिंग थिंगमद्रबा मियाम अदुना अचौबा थौदांग लौखी। बीर टिकेंद्रजीत थंगाल जनरल अमदी पौना ब्रजवासीना लैपाक असिगिदमक थवाई कटखिबा अदु असेंगबा मरैबाक नुंगसिबगी खुदमनी। अहानबा अमदी अनिसुबा नुपिलाल अदुसु मरैबाक नुंगसिबगी खुदमनी अमदी पुकनिंग थौगतनिंगाई ओइबा खुदम अमनी। मरम अदुना मणिपुर की नुपी सिंहबु अवांगबा थाकता इकाई खुमनजरी हाइकी। 1998 इंडिया असि निंखा तमलबा मतुंग ngasiदी एग्रीकल्चर याउना हिरम खुदिंगमक्ता अमदी इकोनॉमी दा चाउखटपा ngamle। मांगना मखाताना हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फिबम असी हौखिबा तांग तरुक असिदा इंग तप्पा लाकपगी खुदम खरा लैरे। चिंग अमदी तंपाकी मफम कयादगी खुलाई कया अमदी ड्रग सिंग फागतपा ngamle लोइनाना एक्सटोर्शन की चांगसु नेमथाहनबा ngamle। हौजिक लैरिबा नाकल अनिगी लैनरिबा उंखटनरिबा असी लोइसिननबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना कन्ना होनरी हाइकी। On this Independence Day, let's resolve as one nation to build on the ideals of our freedom struggle, to work towards a future where every citizen, every individual has the opportunity to thrive. Together, let's make our nation stronger, more inclusive, and more vibrant for the generations to come, and reaffirm our responsibility to continue building a stronger,
more inclusive and prosperous Manipur. I salute the indomitable spirit of people of Manipur who continue to inspire us all with their resilience, determination and hope for a brighter future. Kumna Makku Amuka Hana Puramjali Jai Hind Jai Manipur. Tungda Maibi Jagoi Khambathoi Bi Jagoi Maugi Lau Thabagi Jagoi Tangkhulgi Jagoi Shaduna Miyamda Utki. District Administration Bishnupur na Sindhuna Bharat na Ningkha Tamlakpa Chahi Humbudra Mapalak Shubage Independence Day New Mini Secretariat Complex Bishnupur da Pangthokre Bharat ki machu ahum gi firal DC Bishnupur Puzai Elangbam na Chinkhalaba Tungda Bishnupur District Police Commando gi DSP D Robinson na Ferret Commander Oiduna Manipur Police Home Guard JNV Bishnupur Government School gi Mahiroi Singh Asha Anganwadi Worker CRPF amadi BDF ki Ben Party yauna punna contingent taraga tarukna saruk yaduna chatpa Mars Pars contingent singna piba Salami DC Bishnupur Puzai Elangbam na okay Thauramadu Puzai Elangbam na Englishing ani shupna kungo hundoigi me tang ahumdagi Manipur da thogliba Kanglup ki irang na maram oiraga lanjelaktuna Bishnupur district ki tongan ba relief camp ta leidiba IDP singi piba yaba mateng piduna Pibadal Natana Mari Lainaba Department Amadi Stakeholder Singh Nasu Kupna Yengshili Bishnupur District Asi Eco-Friendly Oiba District Oibana Tourism Sector da Hena Midyeng Changli Sector Amada Center Amadi State na Paikhalak Liba Scheme Kaya Haktheng Nana Yohanana Bohotna Badanatana Department na Paikhatpa Chaukhat Thaurangi Thabak Singh Prajad Haktheng Nana Yohanana Ba Leptana Monitor Tauri Haiki Tungda IRCS na piva Farset Cultural Program CRPF Troops Singna Langa Mari Lainana Utpa Display Utpaga Loinana Ngashi Saru Yakiba Contingent Amadi Tongan ba Department Singdagi Khangkatlaba Karmachari Singda Commendation Certificate Supiduna Puning Thaugatke Humbudra Mapal Suba Independence Day District Administration Thoubal na Sindhuna Mini Secretariat Complex Thoubal da Deputy Commissioner Thoubal Hana Kamaina Machu Ahumgi National Flag Chinkhatuna Pangthokki SP Thoubal Shivanan Survey ADM A Amarjit Sharma DC Office Thoubal gi SDOs SDCs DLOs official amadi staff kaya su saru yakibaga loinana thauram aduda SDPO Thoubal Oinam Ajitna Parade Commander Oiduna Police NCC School Students Amadi Cultural Troops Kungamari ki contingent ki Mars Pars Pu DC Hana Kamaina Okhibaga Loinana District Asigi Tongan ba Department ki Miyoi Yankai Nithoi Bu Appreciation Certificate Sing Piduna Puning Su Thawat Ki Thauramadu da Deputy Commissioner Hana Kamaina Lishingamaga Chamapa Nifu Taret ki August Taraga Manga da India ki Prime Minister Jawaharlal Nehru na Red Fort ta India ki National Flag Chinkhatuna Colonial Ruled Oiba British Empire dagi India sining tamlaba leipak ama oire haina lauthokhiba nungairaba mikup adu aikoi puna saru yaminasi amadi Adungai leipak asibu ning tamba phangnanabagidama hotnabikhiba aikoigi freedom fighters sing athoba pumnama ikai khumnabaga loinana ningsing minasi haiba wafam su thamke Humbudra Mapal Suba Ning Tambagi Ningsing Thauram MPCC na susinduna pangthokre Ning Tamba asi aikoigi hakni masingak pana aikoigi ithau dangni haina MPCC ki President Kaisam Mega Chandra na haikre Leipak Sing Batungna Bharat na Ning Tamkhibagi Humbudra Mapalak Suba Oina Pangthokhiba Independence Day Thauram Manipur Pradesh Congress Committee na susinduna BT Road Leiba Congress Bhavan da pangthokre Hanigi Chief Minister Okram Ibobi CWC member Gaikhangam MPCC ki Thaupuba Singh Frontal Cell gi Thaupuba Singh su saru yakiba thauram aduda Manipur Pradesh Congress Committee ki President Kaisam Mega Chandrana India gi machu ahum gi firal chinkhatuna paihanke loinana miyam punna ikai khumnaba utki thauram ga madi leinana MPCC ki President Kaisam Mega Chandrana fongdokkibada Thauram asi Bharat na ningkha tamba phangnanaba honakiba Singh aduda thawaina pontha pikhiba athauba Singh adubu nauhauna na ningsing jabani mathauna leiraba freedom fighters sing adugi unity amadi thauna aduna Bharat na ningkha tamba ngamkhibani Thauram asina su Manipur na ningkha tamnanaba Manipur gi sovereignty ngaknanaba honakiba laioi khraba Singh busu nauhauna na ningsing halli ning tamba haiba asi atopana piramba khudol amata natte aikhoina
हाइबसी अखोइना काउगुमसी निंगतंबा सिबु ngakna अखोइगी ngakपना अखोइगी थौदांगनी मसी ngakनबा डेमोक्रेसी कनबा यूनिटी लेबा शांति लेने हिंगननबा लोइनना सोशल जस्टिस पु इकाई खुमनबा मथौ ताई धर्म जाति की खेनबा थमदना मणिपुर दा शांति हंजलकनबा होनबा हाइबा असि कांग्रेस पार्टी की कर्मी सिंह लेमिनरिबा मिपुम खुदिंगी अचेत पथाजबा थमनरगा होनमिनसी अखोइगी निंगतंबा ngakननबा फिरेपता मयाम पुनल लेमिनसी हाइके निंगतंबा हाइबसी अखोइ पुनमकी हकनी मसिबु ngakpa haibasi अखोइ पुनमकी थौदांगनी मरमसिना लमदमसिगी प्रजासिंग अमसुंग कांग्रेस पार्टी की कर्मी सिंह वाकर सिंह मणिपुर की सिटीजन सिंह भारत की अरिंग प्रजा पुनमकना अखोइगी निंगतंबंग अखोइना ngakpa haibasi लेंगदब अखोइगी फिरेपनी अखोइना भारत अमसुंग मणिपुर मसिदा अखोइ शांति की चाखो थौरांगी दमकता अखोइना मतम पुनमकता कंथोकपा हाइबसी अखोइ पुनमकी हनबा लेत्रबा दुबा अमत ओइबगी वाखलोन हाइबसी अखोइ पुनमकना नंगहौना निंगसिंगदुना अखोइना ngasi लेमिनसी हुमुद्रा मापल सुबह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस के सोमाशेखर इंडिया की मचुहुम की फिरा सिंखतुना पांगथोखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा इंडियाना निंखा तमलखिबगी हुमुद्रा मापल लक्षुबा निंगसिंग कुमोन थौरम अदुदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस के सोमाशेखर ना इंडिया की मचु अहुम की फिरा चिंखतखिबगा लोइनना मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पांगई की बैंड प्लेटोना नेशनल एंथेम खोंगदुना इकाई खुमनब उतखे थौरम अदुदा जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा जस्टिस गाइफुल शिलु गोल्डमई गबुई डायरेक्टर जुडिशियल एकेडमी ब्रजविहारी सिंह चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ मणिपुर एन कुमारजीत सिंह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ मणिपुर CH बिमोल चंद्र प्रेसिडेंट ओल्ड मणिपुर बार एसोसिएशन ओजेस मुतुम रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर along with other dignitaries members of the bar judicial officers sing the high court register gi staff sing su saru yake chamag humpu mari suba battalion border security force BSF ki contingent na rashtriya salute PK thauramga mari leinana chief justice ke somashekhar na India na ningtamba फंगननबगिदमा होनखिबा अदुदा थवाइना पोंथा पीखिबा फ्रीडम फाइटर्स सिंगी मथौना अमसुंग मखोइगी विजन इकाई खुमनबत नतना लेपा असिगी सिटीजन खुदिंगमकना कॉन्स्टिट्यूशन दा यावरिबा डेमोक्रेसी जस्टिस अमसुंग इक्वालिटी असि ngakna चटपतंगाई फदे वाना होनबदगी फंगलखिबा लेपाक असिगी निंगतमबा हेना मपांगल कनबा लेपाक अमा ओइननबा अफबा तुंगी मिरोल सेंगतमिनसी हाइना फोंदोखे इंडिया निंगतंब चाही हुमुद्रा मापल सुबह इंडिपेंडेंस डे की थौरम मणिपुर सेंट्रल जेल साजीवाना सुसिंदुना पांगथोखरे साजीवादा लेबा मणिपुर सेंट्रल जेल की लंपाक पांगथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर सेंट्रल जेल साजीवा की SP सैद अब्दुल समाद ऑफिसर सिंह अमसुंग पर्सनल सिंह ना सरुक याखे थौरम अदुगी मनुंग चना मणिपुर सेंट्रल जेल साजीवा की SP सैद अब्दुल समाद ना लुचिंगदुना इंडिया की मचु अहुम की फिरान चिंखतखे थौरम अदुगी मनुंग चना मथौ द पुंगनिंग चंगबगी दमक मणिपुर सेंट्रल जेल साजीवा के ऑफिसर सिंह अमसुंग पर्सनल सिंह दा कमेंडेशन सर्टिफिकेट पीदुना इकाई खुमनबा उतखिबगा लोइनना सेंट्रल जेल असिगे हविलदार MD हमीजुद्दीन अमसुंग वार्डन NG सुरेंद्र कुमार दा प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस पिरकपदा हराव नुंगाइबसु फोंदोखे सही खुदिंगे पांगथोकपगुम हंतक चाहिए ओइनसु मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल नसु इंडिया की हुमुद्रा मापल सुबह इंडिपेंडेंस डे की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल की SP बद्रिका ऑफिसर सिंह अमसुंग पर्सनल कयाना सरुक याखे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना इंडिया की मचु अहुम की फिराल मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल की SP बद्रिका न लुचिंगदुना चिंखतखे थौरम अदुदा मथौ मसक खंगबा जेल असिगे पर्सनल सिंह अमसुंग मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल द मथौ तौरिबा थर्ड IRV पर्सनल सिंह दा कमेंडेशन सर्टिफिकेट क्यासु येंथोखे तरामाथोई सुबह इंडियन रिजर्व बटालियन सुसिंदुना हुमुद्रा मापल सुबह इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की थौरम कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कुराउपोकपीदा लेबा बटालियन असिगी हेडक्वार्टर पांगथोखरे थौरम अदुदा बटालियन असिगी CO लूथर नुंगशाना नेशनल फ्लैग चिंखतखे थौरम अदुदा बटालियन असिगी AC संतोष सुवेदार उत्तम अमदी जमींदार इबो तोंबना लुचिंगबा पर्सनल सिंगनसु सरुक याबगा लोइनना हराव तयाम्बा फोंदोक्तुना थौरम अदु पांगथोखे
Headquarters 28 sectors Assam Rifles nasu senglaba Khongjom War Memorial Complex da cultural extravaganza amaga loinana Humudra Mapal Suba Independence Day ki thoram pangthokre. Headquarter 28 sector Assam Rifles ki additional DIG Colonel Aimon Mukherjee amadi Assam Rifles Public School Kakching gi pik liba mahairoina machu ahum punna yauba balloon amadi angowa machu gi khunu atia thakta paihanduna Haudokhiba Thauram Aduda SP Kakching Priyadarshini Laishram Social Worker KSH Kennedy 46 Assam Rifles ki CO Colonel Sivendra Assam Rifles ki official kaya amadi Kakching amasung Thawal District ki senior civil society members sing amadi imung manungi miyoi kya saru yake Armed Forces Civil Administration amadi local community singi marakta apunbagi saktam amagi mami tahan kiba amadi Operation Sindur da saru ya kiba India gi thauna phaba sifai shingi mafam da ikai khumna bu utki thauramadu da 46 Assam Rifles ki pipe band gi jazz venso Assam Rifles ki personal singi khukri dance amadi Assam Rifles Public School Kakching gi mahiroi shingi fazaraba cultural show ke ana mapung oiba thauram oike India ki Humudra Mapal Suba Independence Day ki thauram ga mari leinana lamfel patal leiba 143 Battalion CRPF na sinduna 143 Battalion asigi sub unit sing Awangkhul Rengpang Khongsang Tamenglong Nungba na chingba mafam singda harau tayamba loinana pangthokre thauram adu commandant 143 Battalion CRPF Ravinder Sharma na luchingduna tiranga cycle rally adu flag off tauduna apunbagi paujel patriotism amadi hakchang fana leinanabagi paujel puba tiranga cycle rally adu lamfelda Leiva headquarter degi lamthaduna Uripok Kangla Fort Sagolban Naurim Thong Phauba chatlaba matung amuk hanna lamfel headquarter da laktuna lamthungpham oike thauramadu da battalion asigi CMO SZ Saikhat Vishwa second in command SH Anand Prasad Gotwal deputy commandant T Bhagat Singh director of economics and statistics Manipur Paijonmak Kamai Joint Director Economics and Statistics L. Ibo Singh Amadi 143 Battalion asigi officer kyasu saru yake ngasi August ki tang 15 asi Bharat ki ningtamba numit amani mamalai pak India gidamak ningtamba purakna na bahonabada aikoi gi lanmi amadi miyamna British Singa Lanthingna amadi Thawai Katuna Tungi Mirol Gidamak Ning Tamba Purakhibani, Aikoina Lakidraba Tawashing Adubu Ning Singba Amadi Ikai Kumna Bahaiba Si, Aikoigi Taupadraba Taudang Amani, Ning Tamlaba Bharat Ngashidi, Malim Gichaukat Jelda Mangjil Tabangamle, India Gi Honabakanba Mitoi, Haitoi Shingtoiba Kayada, Malim Gilepa Kudimagna, India, the Nomonomi Gitaza Tamduna, Chaukat Jelda Kusam Nanaba Chatmin Nanaba Pamnarakli. Handak USA ki President Donald Trump na India da thamjilakhiba tarif asina India da karishu sokhan bangam loi Manipur asida maitei amadi kuki ga thokliba irang asida CRPF na kanagumba amatagi amatada khulai thaba tawdri CRPF ke pandam de lamdam asida leriba khuding Phurup khuding mak nungsi chanana leiminaba punna chawkhatminaba haibagi pandam da miyam gi mateng pangba aduni haiki thauram aduda 143 Battalion asina sinduna lamfelda leiba Directorate of Economics and Statistics Department ki campus da uchara kya thakibaga loinana Manipur Trade and Expo Center ki relief camp lamboi khongnangkhong da essay competition Rims Blood Bank ta battalion asigi officers sing yauna personal kaya na EPK alternate housing complex relief camp Langol Gam Village Zone 3 da pending competition pangthopaga loinana Maitei Langol Khulen Laikai Langol Aying Laikai Type 2 da quiz competition amasu pangthokhe Humudra Mapal Suba India ki Independence Day gi thauram MPCC na susinduna pangthokre British loilam lainga ki makhada India na minai oina lairambadagi British na ningtamba piramba numit chahi Humudra Mapal Suba Ningsing Kumond Manipur People's Party gi mayai loisangda athoba shingi mafam da haikat leikat Tamduna pangthokre thauramadu da S Brozen President MPP Dr S Ibomcha Working President MPP Dr K Muktasana GS Administration MPP K Sarachandra GS Organization A Vele Chairman Laumi Lup amasung N Menaka Chanu President Chanura Marup amadi party ki luchingba kayaga loinana laikhidraba India ki luchingba Mahatma Gandhi Netaji Subhash Chandra Bose Rani Gaidin Liu
M. Koireng, H. Nilamani, S. Surachan Singh, Janav Naki, Ahmad Chaudhary, Achum Komna Chingba, Athobashingi Maphamda Haika Leka Tamduna, Tauramadu Pangthoki. Lising ang mga chamapan ni mga India gi ani subal lanjaw Manipur da loishin ke Netaji Subhash Chandra Bose ki liching makada Manipur da changlakiba INA amasung Japanese sing da iraicha miyamna jinjak piduna Britishing India da gi tanthokna na balanthing na hanki India na ningtam na balanthing na bada Manipur miyam gi ahan laman na lauramba thaudang adubu Manipur People's Party na ikay kumnabu utto na haikaleka tamke 4 January 2019 Prime Minister Narendra Modi na Manipur da BJP gi board khomba lakhi May gitang 2019 Myanmar Bangladesh amasung Manipur da laiba Kuki Shu Singa manaraga Manipur Kuki Shingi oiba separate Kuki len ama semna nabagi yelhomi shingna khundari ba mafam sida landaduna mioi chani yangkhai gi mathakta hatkre amasung lishing kayana asokapan nangduna awaba mayok nari lan aduna Mioi kaya gi yum kai lanthum kaya mang takre ngasi ningtama fanglaba India gi citizen su oidiba Manipur gi yelhomi singna chahi cha kaya khunda duna leiraklaba khunsing kaya takthok refugee oina mioi lishing humpu gi mathakta leiri chahi ani ga tha ani helaklaba issue asibu Nathaiduna Prime Minister Narendra Modi na thamliba asi Manipur asi India gi state singi manung chandrabra haina Manipur People's Party na India gi Prime Minister Narendra Modi da hangli Manipur gi issue singi matang da nomata laktraba Modi na international laibak humbudra gi mathakta chatkre India gi manung da domestic visit chaniga humdra gi mathakta chatkre Modi na Manipur da laktabagi maram iraicha miyam da sengdokadabani haina Manipur People's Party na demand tauri haina General Secretary Media Manipur People's Party Arambam Karamjitna Thadorok Pachirol amana fongdorakli University Kau Imphal na susinduna humudra mapal subai Independence Day thauram Kau Imphal gi headquarter amadi Kau Imphal gi makhada North Eastern States sing da leiriba college sing da su pangthokre faculty staff sing mahiroi sing na saru yaduna pangthokhiba thauram aduda Kau Imphal gi vice chancellor Dr. Anupam Mishra na Kau Imphal haukiba chahi khara asida changsilakliba mai pakna pangthokhiba thabak sing na hongna na ningsing duna Thabak sing adubu mai pakna pangthokpada achouba thaudang laukiba Kau Imphal gi faculty members amadi staff sing bu thagat wa fongdokhi Kau Imphal ne agriculture gi lamda hena khumang chawshinna changsinna na ba national amadi international organization kunga mathoiga MOU khudgek pinaduna thabak changshin ba haure haiba wafam yauna university se na pangthokhiba amadi pangthokadaba thabak thoram sing fongdokhi Lamphel da laiba Khadi and Village Industry Board ki Vice Chairman Wahengbam Dinesh Chandra na luching duna board asigi member MKVIV NVV amadi nectar gi staff sing yauna board asigi campus ta tiranga flag chingkhatuna India gi ningtambagi numit pangthokre thauramga mari leinana Khadi and Village Industries Board ki Vice Chairman Wahengbam Dinesh Chandra na fongdokhibada state asigi atai department kayana India gi ningtambagi numit asi pangthoknariba asigi saru ama oina Lamphel da leiba MKVIV nasu thauramasi pangthokpani haiki Issue kaya thokhanduna Manipur da tamthirava apspa leidi haiba kaukthoknanaba khujil thaurang tauri haina Manipur Students Federation MSF ki President Hizam Roshan ISTB da fongdorakli kumjali singani subna marigi August 15 da apspa gi mayokta masha mathantam mai thazaraba matung Mathangi numit August 13 laikhidraba Pebam Sitaranjan ningsingduna MSF na sinduna pangthokhiba kunga mathoi suba students martyrdom dega mari leinana fongdokhibani thauram adu Sitaranjan na mai thakiba mafam Bishnupur da haikat leikat tamlaba matung mahaki pongnafam lamdam kwa kaitel takhe leikai da leiba TYC ground da haikat leikat tamlaba matung da wangang dawa khongchat ama chatki khongchat adu TYC ground dagi awang pang na laklaga Kaishampa traffic point dagi hallaga Imphal College ta thunglaba matungda miyam gi mifam pangthokhi thauramga mari leinana Hizam Roshan na makha takhibada
Manipurdagi abspa mapung fana lauthoktriba fauba tamthirava ek asigi mayokta kholau lauba lepa yadri malemda chatnadrava ek asi leiri haiba kauhannanaba issue kaya thokhanduna aikhoi mashel amaga khana handuna khaibung tananaba shiliba asidagi section minasi haiki अखोइना आमफो स्पेशल पावर एक्ट आइबसी अखोइगी अमुबा आइन हाइबने अदुबो अमुबा आइन की मनुंगदा भारत की लानमीसिंग थाजल मियाम क्याम नेहतपिरे मसी से अखोइगी ह्यूमन राइट्स की डेमोक्रेसी की अखोइ यूएन की इंटरनेशनल लॉ की कयाम चौखलपसे मरम ओरकांदा मुक तोंगान पॉलिसी कया हाइबदी फुरुप सिंगदा मखोइगी तोंगानबा एजेंडा अमा दगा लोइनना फुरुप खुदिमक्ता मचेत तानबा मखोइना इंजलकांदा अखोइ हिमिनरी खुदिमक अमगा नुसिनदनबा अमगा हातोंननबगी पॉलिसी कयामसु लैरी मसी अखोइ खुदिमकना खंगमिनबम चंगी अदुबो आम स्पेशल पावर एक्ट से मणिपुर लैरी हाबसिदी अखोइ खुदिमकना खंगमम चंगी मसी मायक अखोइ खुदिमक लेपम चंगी ngasi Imphal College ki Silver Jubilee Hall da pangthokhiba miyam gi oiba mifam aduda Committee on Human Rights ki Chairman Konsam Fulindro Porei Leimarol apunba Maira Paibi Manipur ki President Soraisham Memcha All Manipur United Clubs Organization Manipur ki President Fairoijam Nandoluwang All Manipur Women's Voluntary Association ki President Yumkhaibam Kunjarani amadi Dean of Arts Imphal College ki Associate Professor Y Shyamna Chingbana Thauram Mapushing oina saruk yaki ngasi gi miyam gi mifam aduga mari leinana amuko gi President Nandoluwang na lisingani shubna mari gi August ki tang tara manga India gi ning tamba numita athauba chitaranjana karigidamak masa maton ta mai thaduna sizari bano haibasi ngasi gi haurakliba mahiroi singna ningsingba mathau tai India na makhoi gi ning tambagi harau mathoi karabasu awang nungpukta leiriba Manipur dadi abspa 1958 thamjinduna miyoi kaya hatpa nupi kya gi ijat khongoi naba yauna army gi miyot minai khangba ngamdraba lamdam ama leiri haibadu malem gi miyam da khanghananaba athauba chitaranjana masabu mai thajaduna thawai thakibani Abspana pamliba asi miyoibagi thawai miyoibagi I nupi oibishingi izat khaktani ek asina lamdam asida adumak leirabadi miyamgi tungi punshi tambang amdabagi fibam amada leigani abspagi mayokta chitaranjanna ek asi pamde haiduna masa matomda thawai thajakiba chahi kungama thoi shurabasu India lengak na ngasi fawbada lamdam asida ek asi thamjinduna leiri chitaranjanna thawai thakrabasu mahakna pamlamba lambi aduda ngashigi mirol na kaya yamna mating leina khudung induna chalibagi haibasi achobo wahang ama oire hawrakliba mahiroi singna mareibak mafurup nungsibagi wakhalon chenduna tungi ingtappa Manipur amagi damak mahei tamba haibasi tangai fade haiki Athauba pebam chitaranjan lekhidabagi chahi kungamathoi mapung pharakpagi kumon ngasi athauba asigi Bishnupur gi CI College lambi gi Thanin khunda leiba mitamda haika leka tamduna pangthokre Manipur gi tongan ba mahailoisang singi mahairoising amadi CSO yauna miyamna saruk yaduna athauba chitaranjan gi mitamda hai leikat paga loina na thang tasu utki haika lekat aduga mari leinana MSF ki President Hizam Roshan na haiki bada Manipur da thamniba Armed Forces Special Power Act 1958 na miyoibagi punsi amadi izat kaya khongoinari ek asina miyoiba amagi hingbagi hak mat padanatana fundamental rights pusu namtharaga thamli maramasina ikhoi amato oina leminaduna Manipur dagi Armed Forces Special Power Act 1958 maruphangna lauthokna bo hotnaminasi haiki India lengang thamlakniba Armed Forces Special Power Act se Manipur pumbadi lokthoknaba aikhoi khongthang mathau matam oire masi natrabadi aikhoi gi miron aikhoi gi kunai aikhoi gi हिंगमिनरिबा फुरुप खुदिमक्ता अचौबा चाइथेंग अमन नंगने हाबसी मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSF न फाउजै मसिना मरम ओइरकांदा लेबाक मियाम हिंगमिनरिबा फुरुप थिदना अखोइ खुदिमंगना आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक की मायोक्ता अखोइ लेबलसी मसि लौथोकनबा अखोइ अचौबा खोंजंग अमा मथौ तारे हाबसी थमजगे Haidi bahika lekat asi athauba chitaranjanna ek asi lauthou haiba kholau lauduna masana masabu mai thazaraga Bishnupur Bazar fauraga chelakpada aroibo ina tusinkhiba Bishnupur Municipal Council Hygiene Fam dasu mahairoi Maira Paibi imung manung CSO gi luchingba amadi MSF ki thongmi kyana leisu katki India lengak na chamjaraba Manipur miyam da namthak tawduna PM Kishan gi scheme register tawhalaga PM Kishan paiba makhai CAFNPD na National Food Security ki makhada piba
रेशन कार्ड की लिस्ट की कक्थट यानिंगदे पीएम किसान स्कीम पामद्रे रेशन कार्ड की खुदोंगचाबा हानगुमना फंगहनबियु हाइना ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा लैबा मियामना मिफम फमदुना खोंजंग चनसिनख्रे कुंभी अकोइबदा लैबा क्लब TYC कुंभी तेराखा UUYDO कुंभी उचान मखोंग SYC सेटुपुर मनिंग लेकाई SAM सेटुपुर मयाई लेकाई KSMLDA सेटुपुर ममांग लेकाई KIYDO कुंभी KALIV कुंभी खुगा वांगमा SCAK कुंभी IV रोड SYC कुंभी सरांगखोंग DYC कुंभी थिंगेन लेकाई KAYO कुंभी कांगजेबुंग PPU कुंभी लाइशंग लेकाई KLADO कुंभी लेरक अचौबा ALDA कुंभी अवांग लेकाई अमदी CWA तेराखा लाइशंदोंग पुन्ना खुसमनदुना कुंभी लेरक अचौबा इमा फोइबी कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा खोंजंग अदुदा कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल के अकोइबदगी लाकपा रेशन कार्ड होल्डर्स बेनिफिशरीज कयाना सरुक याखी SCAK कुंभी IV रोड के सेक्रेटरी खांगेम्बम राजेश्वर न पाउमी सिंगदा इंडिया लेंगाना मणिपुर मियाम द नमथाक तौदुना PM किसान की सिम रजिस्टर तौहंदुना CAFNPD की मखादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा पीबा रेशन कार्ड न पीरिबा कानबसिंग कक्थट यानिंगदे लिसिंग अनि सुमना तरागा मापलदा इंडिया लेंगाना मतम अदुदा MP किसान की रजिस्टर तौननबा स्कीम अदुगी असिगी खुदोंगचाबा लौननबा हाइना लाखिबा मतमदा स्कीम असिगी खुदोंगचाबा लौरबदी रेशन कार्ड की फंगलंबा खुदोंगचाबा ककनी हाइबा लैखिदे करिगुंबा हारिबा वाफम असि थंबिरम बथोकलबदी एखोय PM किसान की स्कीम असि खुदोंगचाबा लौरम लोय PM किसान की बेनिफिट लौबबुदी नेशनल फूड सिक्योरिटी की खुदोंगचाबा लौबना हेना मियाम की अपाम्बनी अथुबदा लेंगांगना मियाम की अपाम्बसी कुंभी मियामना तालिबा डिमांड कखरबा रेशन कार्ड की बेनिफिशरी सिंह अमुहना हापकदबनी हाइखी महांगना हाई करिगुंबा लेंगांगना अनिमक पाइबा यादे हाइबा लैरबदी PM किसान ककपिरो अदुगा नेशनल फूड सिक्योरिटी की रेशन कार्ड ओइना पीबीयू हाइखी PM किसान जे अखोई मसे अखोई ऑनरेबल PM ना मागे लाराबा लौमी सिंह मतेंग पांगबने तना 2000 क्या तनो 19 दा हुदोखिबने अदुगा हजि अमुक मसी पाइरगदी अखोई रेशन कार्ड पाइबा यादे नो हाइबिरे मतम द PM किसान जे साबा मतम दा रेशन कार्ड पाइबा मी PM किसान थाबा यादे हाइबा मागी फॉर्म नम यावगिदे मेनगिदे अदुगा हजि करिगि मत PM किसान जे पाइबा मी दि रेशन कार्ड पाइबा यारो रेशन कार्ड पाइबा मी PM किसान पाइबा यारो हाइबि करिगि मत हाइबिरिबनो मसिन गवर्नमेंट को छलमोय हांगजगे अदुगा अथुबा मतम दा अखोई रेशन कार्ड अमदि PM किसान अनिमकि वारो सिनेमा प्रोक्टन मनपुरी प्रजादा हजि चाममनरिबा अवाबा पीरिबसे मसिम अथुबा मतम को अनबियो अथुबा मतम दा अखोई रेशन कार्ड काइबसे अमुक हन्ना रिन्यू तौबिदुना अखोई मनपुरी प्रजासिंदा रेशन कार्ड नौ नमुक पिनबियो हाइबा फमसे अमुक हन्ना पिन तौजगे Egalitarian Manipur of the Ultras Trust Sinduna sponsors and sponsees interaction की program Palace Compound Laiba MSFDS की auditorium hall द पांगथोखरे थौरम अदुदा Lieutenant General ओइरंबा Dr. Konsam Himalay Chairman and Managing Director Bavina Healthcare and Hospital Industries Private Limited के Dr. THW इमा ट्रस्ट की प्रेसिडेंट डॉक्टर शांति कुमार सापम नाथोब मिथुंग लेंसिंग ओइना सरुक याखिबग लोइनना रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश कुमार रिटायर्ड कॉलोनल चरणदेव अतई मसक नाइब डॉक्टर सिंह रिटायर्ड मेजर स्पॉन्सर महैरोय हुम्बुद्रा निथोय अमदी मखोयगी अहल लमन सिंगसु सरुक याखि थौरम अदुदा नेशनल एंथेम इसै थादुना मियाम पुना लेप्तुना इकाई खुमनबसु उतखि मधुगी मतुंग स्पॉन्सर महैरोय सिंगना स्टेट सॉन्ग ओइरिबा सना लेपाक मणिपुर की सहौ इसै सक्तुना हौदोखि थौरमगा मरी लेनना लेफ्टिनेंट जनरल ओइरंबा डॉक्टर कॉन्सम हिमालयना इमा ट्रस्ट ngasi फावबा अवाना तारबा सोथना लेरिबा इमुंग सिंग मरु ओइना महैरोय सिंगिदमक पाइखतलिबा थौरांग थागतनिंगाइनी इमा ट्रस्टना ममा मपा लेजदबा सोथना लेरिबा लमदम असिगे अंगांग महैरोय चामगी मयादा अचंगबा सेनफम पुथोक्तुना मखोइबु महै मसिन तमननबगी अमदी अतै हिरमदा अचौब थौदांग लौरिबसी उबदा थागतबा ngamde ngasi gi thauram asida amuka henna nungairibadi mahairoising asiga mahairoising asibu sel thumgi chengak piriba sponsor tawriba miyoi singa unahanbagi thauram ama pangthok parsini
Ima Trustna India gi state kayada leiriba pukchel chawraba miyoi kayadagi panglakpa mateng aduna amu Ima Trustna mahiroising amadi sotharaba imungsingda mateng pangbani ngasi Ima Trustna miyam gi madama kathokpaga loinana pangthokliba thabak thauramsing asi lamdam asida leiriba NGO oigera ateilup khudingmakna tamjanafam oiba thabak thauram amani haijaningi haike mahangna makhatana Ima Trustna miyam gi thabak thauram kaya paikhalakpada mai pakpu oyu haina so haike ngasi gi thauram aduda cultural program Raslila Pung Cholom thang tana chingba kya su utke World Day Against Child Labour ga mari leinana ngasidagi hauduna tha asigi tang kunthra phawba chathagadaba Pant India Rescue and Rehabilitation Campaign 3.0 ngasidagi Imphal East ki additional SP gi office tagi haudoktuna hata da leiba hotel workshop na chingbada chahi sudriba angang sing thabak shuhal libra haina drive chathakre District Task Force Imphal East na District Child Protection Unit Imphal East ka khusam naduna progress is clear but there is more to do. Let's speed up efforts. Haiba team da pangthokadaba thauram adu haudokpagi thauram da Imphal Porampar Police Station ge Oshi Chandrakumar JDO Imphal East Sucheta Khumukcham District Child Protection Officer Imphal East Konjengbam Anita amadi District Child Protection Unit Imphal East ke official singna saruk yakhi District Child Protection Officer Imphal East Konjengbam Anita na Pant India Rescue and Rehabilitation Campaign 3.0 asigi makhada ngasidagi hauduna tha asigi tang kunthra phawba chathagadoriba drive campaign asida Imphal East Block Mari Sawombung Block Porampar Block Kairao Bitra Block amadi Haingang Block ta chathaduna chahi sudriba angang sing hotel dukan workshop na chingbada thabak tawhalamba sing laukhatuna makhoibu child labor committee da pukhatlaga mahai masing tamhananabagi pandam dani haike ngasiki sathagaba drive asi akhugi angangsing sahi sudriba angangsing asi mogi workshop sing da adagi hotel sing amadi thabak subam sing da angangsing si seasonary bra haibadu adagi sathagaba drive amani Humbudra Mapal Suba Independence Day ki thauram Patsoi Block Congress Mahila Committee na susinduna Hanagi Minister A.K. Miravai gi yumda pangthokre thauram aduda Patsoi Block Congress Committee ki thaupuba sing amadi kendra asigi mafam kayadagi lakpa miyam na saruk yakhe thauram ga mari leinana A.K. Miravai na phongdokhibada majority leiriba BJP na luching balengak asina President rule sangdok haliba karigino haibasi miyam gi wahang oire ano balenga ama semba ngamdaba haibasi karigino semba ngamloidaba oirabadi miyam gi mihut oiba tokpiduna miyam gi anauba apam balenga ama semnanaba hotnarasi maduna soidana lamdam asida ingtapa purakpa ngamgani haibasi miyam gi thajabani Congress ki matamda tawramba thabaksing BJP na asoiba aranba kaya yaure haiduna maral sibagi mahutta asoiba aranba sing thidoktuna semdokpa asina BJP gi achumba phaba oigani BJP na Congress ta siriba maral sing asi makhoina PR gi mamang da leiriba makhoi ge lengak na tawramba asoiba aran basing adu kupshinaba honabani haike Lions Club of Imphal North Lions Club of International District 322D na sinduna nomugi oiba u thabagi camp ama Imphal East ki luwang somam da leiba Liberal College ta pangthokre thauram adu da saru yakiba singna tongan mamakal gi u chara sing thakhi thauram ga mari leinana Lions Club of Imphal North ki President P Bimola na phongdokhibada Lions Club of International gi meeting makha da chahi gi oina tawba thabak thauram sing gi manung channa ngasi gi thauram asi pangthokpani thauram asi pangthokpagi maramdi malem gi oina aying asagi khal karakpana maram oiraga miyoiba khakta natana lengli paliba thawai panba pumnamak leiba nungairaktabagi fibam ama laklibasi hanagi asang ama na thalaba malem ama ohenanabagi wakhallonda semgatpani haike Lining Hal Nauria Fulo Fundrei gi chamaga kuntra taret suba mapokning sing thauram maitai marup maitai leipak Manipur na sinduna maitai marup ki mayai loisang maitai sanglen wangkhai thambal khong Imphal East pang thokre thauram aduda oinam kendra gi hanigi MLA oinam Radha Kishore Kakching kendra gi hanigi MLA Surchandra Sangai Express Pauchi gi editor Khogendra Khomdram
नचिंबा मियोइसिंगना मरु ओइबा पस प्रेसिडियम मेंबरसिंग ओइना सरुक याखिबगा लोइनना मियोइ क्यासु सरुक याखि थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लैखिद्रबा लाइनिंगहल नावरिया फुलोगी फोटोदा मियामना लैसु कतुनै काई खुमनबु उतखिबगा लोइनना सलाई तरेत की मचु तरेत की फिरासु चिंखतखि थौरम अदुगी मनुंग चन्ना मैतै मरुप मैतै लैपाक मणिपुरगी सेक्रेटरी जनरल अंगोमचा सेराम गोजेंद्र मैतैना इसागी चनबी लाइनिंग लाइसोंदा मतमगी अकनबा साफु कया पिरकलिबा असिदगी कन्ननबा होटनबदा यामना मरु ओइरे मैतैगी चनबी लाइनिंग लाइसोन मांगथरकपगुम तौरिबा असिदगी कन्ननबा लुप कया लैरे अदुबु निंगथीना कनबदी ngamdri इसागी चनबी कया असि ngakतुना थमलबा खक्तदा इसाबु सक्ताक चबा ngamgadौरिबनी हाइना फोंदोखि अपोक मरुप थौसांग मसा अपुनबा अमदी अहानबा अपोक संगलेन योरबुंग अनीना पुन सिंदुना लाइनिंगहल नावरिया फुलोगी चामगा कुंथ्रा तरे सुबा मपोक निंगसिंग थौरम ngarang योरबुंग दा लेबा अहानबा अपोकपा संगलेन दा पांगथोखरे लाइनिंग लाइसोन गी ओइबा थौरमना मपुंग ओइना पांगथोखिबा थौरम अदुदा कक्चिंग खुनौदगी सलाम बिरलाना अथोइबा मिथुंग अमदी लुप की प्रेसिडेंट सेराम देवना थौरम मपु ओइना सरुक याखि अमदी वांगांग लोइ कयाना लाइनिंग हल फुलोगी फुलो असी मैतै अखोइगी मांगलुरबा इना लाइनिंग कयाबु हिंगत हनबिरंबा अथोइबा लाइपोक अमनी अमदी मैतै हिरम खुदिंगदा लुचिंग बिरंबा अथोइबा लमयानबा लुचिंगबा अमनी हाइना सैथादुना वांगांगखि लाकलिबा सेप्टेम्बर 5 ओजागी नुमित फाउबा चथगदौरिबा सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल के अपुनबा एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ सीसी स्कूल एलुमनाई की एलुमनाई पार्टनर अमा ओइरिबा सीसी स्कूल्स फ्रेंड्स की ओजाबु खुरुमजबा अमसुंग याइफा थौनीजबगी थौरम परिंगी अहानबा सरुक ओइना 1953 ओजा ओइना अमदी स्कूल असिमक्तदा प्रिंसिपल ओइरंबा हौजिकना मसागी सिनफमदगी पोथाख्रबा ओजा ओक्रम गोवर्धनबु महाक मसागी युमदा चत्तुना अचंबा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबु उतख्रे सिनफमदगी पोथाख्रबा ओजासिंगबो खोंगुल लीबा अमदी इकाई खुमनबु उतपगी अहानबा थौरम असि मतम अमदा महिसंग असिमक्तदा महिमसिंग तमजरखिबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी दा प्रोफेसर ओइरंबा अमसुंग अना लायंगी लमदा मियामगी सेवा तौदुना लाखिबा डॉक्टर सिनाम राजेंद्रना लुचिंगदुना हौदोखि ओजा ओक्रम गोवर्धनबु इकाई खुमनबु उच्चब तन्नतना सीसी स्कूल फ्रेंड्स की मरी सुबा चेफोंग लाइरी ngasimak मणिपुर स्टेट लाइब्रेरी दा लनगई ओइना थमदुना मियामगी लन ओइख्रबा द आर्काइव की कॉपी अमसु ओजा द खुदोल तमखि खुंथोंगानबी अपर प्राइमरी स्कूल थामैबन मैष्नाम लेकाइनसु इंडिपेंडेंस डे की थौरम ngarang पांगथोखरे थौरम असिदा 10 सुबा बटालियन बीएसएफ की कमांडेंट एनएस बोपाराय अमसुंग महा के ऑफिशियल सिंग सरुक यादुना महिरविसिंग दा थुम अहाव अदि बोय कोलम निसिंग बसिंग गेनथोखि जुडिशियल एकेडमी दसु इंडिपेंडेंस डे की थौरम पांगथोखरे मंत्री पुखरीदा लेबा मणिपुर की जुडिशियल एकेडमी दा पांगथोखिबा इंडिया की हुमबुद्रा मापल सुबह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जुडिशियल एकेडमी की डायरेक्टर हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस गाइफुल शिलु गोलमई कबुइना इंडिया की फिराल चिंखलगा पाइहनखि थौरम अदुदा जुडिशियल एकेडमी की स्टाफ अमसुंग महिरोइसिंगना सरुक याखि हाइरी इंडिया की फ्रीडम फाइटर रानी गाइजिंलु की मतंगदा फजदब वाही वता सिजनदुना वाचेप खरदा संतोकलिबा युमफम याउदब वाफम कवुई मादर्स एसोसिएशन कन्ना यानिंगदब फोंदोखरे लेपाक असिगी निंग तमननबगिदमक थौना लेना थेंगनखिबा मिशक अमबु हंथना येंगबा हाइबसी कवुई रोंगमई नगा फुरुप फ्रीडम फाइटर्स की इमुंग मनुंग मणिपुर मियाम अमसुंग इंडिया की मिपुम खुदिमक्ता थमोय सोखनबनी हिरम असिदा चेनरीबसिंग फागतुना आइन की ओइबा थबक लौखतपिननबा एसोसिएशन असिगी जनरल सेक्रेटरी रंजिता गोलमई द इम्फाल वेस्ट की एसपी दा वाकतख्रे हाइरी पाउगी मरकथन अतिम ब्रेम मतंग लुजरी मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप दादा इबे मकीगनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट PM tina check sin na laksilaba thamgrabani ne दादा नंसे
जुहार हाबगा अमत कीदरबो ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯆꯜꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯟꯂꯨꯒꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯁꯇꯦꯛ ꯇꯤꯑꯦꯝꯇꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯤ ꯍꯦꯛꯁꯇꯦꯛ ꯇꯤꯑꯦꯝꯇꯤ ꯖꯣꯍꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯖꯔꯃꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀ ꯇꯣꯛꯅꯠꯇꯤꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯍꯦꯛꯁꯇꯦꯛ ꯇꯤꯑꯦꯝꯇꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯊ ꯏꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯞ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Taram Nokchari Makhataba Pauda Hindu Dharma Chatpasinge Sri Krishna Janmashtami ki Thauram Imphal gi ISKCON Temple da Dharma gi oiba Thauram kayaga loinana pangthokre Sri Krishna gi mapong numit ka mari leinana pangthokpa Krishna Janmashtami ki Thauram aduda Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana saruk yaduna ISKCON Temple da leiba Sri Radha Krishna gi mafam da Thaujal nijaki loinana Tongan ba mafam singdagi lakpa Sri Radha Krishna gi bhakta kayashu laktuna Sri Radha Krishna gi mafam da thauni jake Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana Sri Radha Krishna gi mafam da thauni jaraba matungda ISKCON Temple Imphal gi auditorium da Sri Krishna Janmashtami ga mari leinana pangthokpa Krishna Tattva Character Building gi matang da pangthokpa seminar amada Chief Guest oina saruk yakibaga loinana seminar aduda ISKCON Temple Imphal gi maruiba miyoi sing amasung tongan miyoi kyasu saruk yaki Governor Ajay Kumar Valana ngashi pangthokliba Krishna Tattva ashi na tongan vahiram sing da kana bapigani character haibasi miyoi bagi hingbada changdraba yadraba amani masina spiritual amgi oiba hiramda ahongba kaya lakhanba ngamgani malimgi oina honglakliba kaya ashida isagi kathokpa isagi na isabu masak khangjabana chingba kaya asi leipakillan oiribani haina fongdokhi ngasi pangthokliba Sri Krishna Janmashtami gi Thauram aduga mari leinana mahakna makhatana character leitrabadi pumnamak aremba oigani asigumba Thauram ashina Manipurna culture amasung character building da achoba thaudang henna loba ngamba oirasanu pumnamapu asengba nungaiba yaifaba oirasanu haina fongdokhi tungda Governor Ajay Kumar Valana ISKCON Imphal gi official website amasu launch tawki Langol Zone 4 dagi Zone 1 takiba National Game Village ki lambi asi quality maintain tawkhidabana haujik lambi asi kaire September gi ani shuba chayol fawgi manungda semjin biyu natrabadi lenga ki mathakta akanba khongjang kaya changshilagani Joint Coordinating Committee JCC and N91 Maitai Langol gi President S Devananda Mangangna Langol Zone 4 dagi Zone 1 takiba yamna maru oiriba lambi asigi matangda Joint Coordinating Committee 91 Maitai Langol na punna chatminariba Zone 1, Zone 2, Zone 3 gi Meirapai Bising Punshi Laikai Meirapai B Punsilok Meirapai B Punshi Laikai Welfare Club Zone 2 gi UCYC Club amadi lambi asida service tawriba auto rickshaw union gi mihut singa punna phaminaduna yamna kupna khana nainaraba matungda tha ani ahum gi mamangda thakiba da ngairiba Langol Zone 4 dagi Zone 1 takiba National Game Village lambi asi quality maintain tawkhidabana maram oiraga housing nongju tha matam asida lambi asida drainage matik chana leitabana lambi mathakta ising chensinduna leiriba National Game Village ki yamna maru oiriba lambi loina machet kaiduna Kongkut laire adugi sumathakta hairiba lambi asida heavy vehicles toina chathok chasin tawbana lambi kaiduna miyamna chathok chasin tawbada yamna khudong chadaba oire heavy vehicles singna chatke hairabasu chingyaromda lambi da oina chatpiyu hairiba miyamna thengnariba lambi khudong chadaba asi mari leinaba PR lenga ki department singna athubada yengshin biduna September gi ani suba hapta fawbagi manungda semjin biyu natrabadi JCC amadi masiga chatminariba Meirapai B loop sing amadi CSO singa loinana mari leinaba department singi mathakta akanba khongjang sing changshilagani haina mahangna fongdokhi loinana mahangna makhatana Zone 1 dagi takiba Manipur gi amata ngairaba Central Agriculture University amadi Manipur Zoological Garden gi lambi asisu asuki matik phatre kongkuttana pukri kom dauna chauna
hanjinduna lairiba asisu yengshinbiyu aduga Manipurgi PR lengakna amadi mari leinaba department singna athubada yengshinbiduna semjinbiyu haina Joint Coordinating Committee 91 Meitei Langol gi President Namyam gi mihut senduna lengaki pungning jingshilakle DFO Central Forest Division amadi focus tutorial gi oza sing amadi mahiroi singa khusam naduna ibudau margin gi khubamda u thakre ngasi gi u thabagi thoram aduda focus tutorial founder Thokchom Roshan DFO Central Forest Division Bikram Suresh Nade Range Forest Officer M. Jovid, Bid Officer Koirengai Thompson Hawaivam Amadi Focus Tutorial Khavam Lamkhai gi teaching staff Amadi Mahiroi Singna Utara Kya Thaki Thoramaduda DFO Central Forest Division Suresh Nadena Van Mahotsav Thoramga Mari Leinana Uchara Lakhaniga Lishing Marifurom Tongan Organization Amadi Mahiroi Sing Yauna Thakre Ecology gi Kanaba Kaya Khangminabagi Thoram Pangthopasi Afaba Khongthangni Haina Phongdoke Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langthawal Furamakhong Battalion gi manung channa leiba Maitei Huyen Lanlong Shintam Sanglen Sajal Academy UFO Chingfu branch ki tarani thoi suba rising de gi thoram ngasi pangthokre thoram aduda Ashok Gram Panchayat ki Pradhan Warepam Deven Singh na ibudhau pakhang ba yek pamalem gi firal chingkhat ki baga loinana UFO gi member kayana Piral gi mafam da salute piduna ikai khomna basu utke ngasi gi thauram aduda UFO gi President RK Shana Parihal Secretary General Y Mairaba Angom UFO gi oina leiriba thangta gi Chief Instructor Nomaithem Bijoy thangta gi Instructor Sham Maite yauna Battalion Secretary Singh Commander Singh amadi tongan ba mafam kya dagi lakpa member Singh nasu saru yakhe Maitei Huyen Lalong Sintam Sanglen Sajal UFO Shingfu branch ki tarani thoi suba rising de thauramga mari leinana Save the Environment haiba team da UFO gi President RK Shana Parihal gi miying makhada UFO member kayana ngasi chingphu chingthak ki akoibada uchara kaya marom thakre hariba uchara thabagi program aduda UFO gi Secretary General Y Mairaba Angom UFO gi oina leiriba thangta gi Chief Instructor Nomaithem Bijoy amadi atai member kayana saru yaraduna chingphu ching gi masaikol da Chara Chani Rom Thake Humbudra Mapal Suba Bharat ki Independence Day ga mari leinana Thongju Eshi ki MLA TH Bishwajit na Wangjing Kadompokpi Sports Complex ki Relief Camp amadi Wangjing Lamding Higher Secondary School ki Relief Camp ta changjafam lauduna leiriba singa haktheng nana unaduna makoi gi award pa yengshinkre loinana IDP family singda amadi mahiroi singda changraba yadraba polam kya su MLA na yenthokuna mateng pangkhre haujik thokleba irang asi ekoi mashel amato oina Wakal Hathaminaba Amana Amabu Ngakthok Ngakshin Tauminaduna Honaba na ing tapa purak pangamgani Lengak ki Maikei degi state asida ing tapa hanjilaklaba angamba thakta su honari haiki Lengak na paikhalakliba thabak thauram sing dasu miyam na mating pangbiyu Lanjenari ba mahiroi sing Imphal area da mahi tambada hostel facilities panghanba bed courses tambada khudong chaba pibiba mahiroi sing mahi tambada smartphone tablet na chingba piba da khudong chaba phanghanba B Farm courses tawbada shell tumgi mating piba examination amadi semester fees laudaba graduation loidraba amadi postgraduate tawriba IDP mahiroi singda lenga ki chanaba thabak phanghanba IDP singda labor card ki khudong chaba phanghanba class 11 dagi graduation fawbada tamliba IDP mahiroi singda textbook ki awaba lehendana ba khudong chaba piba haiba provision sing ase lenga ki home department na ayaba pirakle athubada thabak oina paikhatlagani haike IDP sing khudong chaba sing phanghalagani haibigi thajaba pibibagi damak relief camp committee amadi IDP sing na apenba phongdopaga loinana MLA ga IDP sing ga haktheng nana unaduna wari sanakiba aduda IDP sing gi maikei dagi school mahiroi sing na school chatpada awaba kaya mayok nariba ashi kongnana balenga ki maikei dagi cycle pibina ba haijaki amadi nongmada phangada bab chakthungi matang da su wafam kya thamke Loishilakpada maroiba pausing amuka hana pizari
India ki humudra mapal suba Independence Day Manipur da su pak shana pangthokre. Housing lairiba nakalani ki unkhatnariba asi loishinanaba Central Government na kanna honari haina Governor Ajay Kumar Bhalla na haikre. Athauba pebam Chitaranjan leikhidabagi kunga mathoi suba ningsing thauram pangthokre. Amadi PM Kisan ki card paib sing CAF and PD na National Food Security Act ki makhada piwa ration card ki list gi kakthat payaning da bafong doktuna kumbi da khongjang changsimkhre. Hosi pawgyan ISTV na pizza Manipuri pamatang solution jari miyeng tabiram liba pumna magpu amukha na khurumjai.